Ya sanibonani guys. Ya namhlanje ngithe nje angenze i-dumpling ne-beef stew. Ngadidiyela nje together kanje guys. Okay, yimi-ke lo sengiyayenza, ngiyaphaka manje, ngiphakele ukuthi ngidle Nkosi yami ngiyi-1. Oh, akekho umyeni wami and uyithandani le meal. Oh Nkosi yami, ngithe mangiyenza nje ngacabanga yena uthi moya ongcwele la khona uzovele nje inhliziyo yakhe icile mayebona le video le ukuthi wow, babe wayengenza kanje. Yimi lo ngiyaphaka-ke manje-ke ngiyafaka inyama yami ngizozinesa yezani ngiyigcine nini le meal la. So ya noma ngiphake kwathi ukuba kuningi-ke ngeke ngize ngoqede-ke vele angidli kakhulu, just that nje ngiphakele emoneni ukuthi nje yo kuningi nguhalele lokudla. Yo ayisathambanga kamnandi nenyama yakhona Nkosi yami, yo ngiyipheke lokho ukuthi nje ngifuna nje ithambe ithi bushu. Ayibona i-dumpling ngiyangikhulume yalo liyazehlela yo ayisamnandi. Usiyoxola-ke ezwide mfethu, sengizokwenzela mawufika eyakho. Bye.